Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Papa na Mark, awan trabaho mitasan ka di? Wen, ang madagagara kay Plaza. Ni, anyat gagarami jay. Adala mapan ko gatangan, Wendy. Anyat mapan mo gatangan. Mabalin ka di ka nagdamag-damag. Apelap dan nakagdamag. Karbangak nagdamag, ta asawa kakit nga rod. Inak gumatang iti sapatos ko. Tana dadalin ti may sa sapatos ko. Sumurutak. Sanan, mabitak lang. Di mo nga rod naramatan tilugan. Anya? No kayat mo, itulod ka, tasyaktag maneho. Ura gawid akmat dagos, no di na kayat kakuyog. Sige, itulod nakbitan. Kahit no may tulod nak, umuna kanton nga gawid. Ang mga sabtag ti kumparay. Asino akong parem? Ay, unay kalakid din aya. Damagan mo't aminan. Asino akong parem, kunak? Saanin? Di ka magsarakan. Basta itulod na nga rodain. No di mo ipaaramat tilugan kanya. Ay, Rosie, friend. Ada ni Mark. Agur-uray di tarwar ti department store. One side eh. Nag-text itay kanya. Oy, kanayon ti panaguy-kuyog yung itinobyo. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y nagsaritaan ti may papan iti dayta, Zaldi? Anya ka matan. Saldi ka la saldi. Sayda ko Ay, wan gaya man niya. Sorry, Sayda. Kasta apay nga adi ka pa'y lagkasar. Kat ka na ngayon nanti panagkuy-kuyog yo. Ay sus, di ka mabutang iti bagbagada kuyog-kuyog pakaalaan iti sikog. Wen, isungan na dam tadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga adi kay pa'y nagkasar. Gets mo? Kunak tupay kat nga adda babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pain. Di na amwa sinurot ko iti napanan na. Katejay, nagkuyog dan iti dayjay babae. Dagiti awanan pain. Di mo ko iti bag ko. Alaag tayo so ti pang bagsul ko kadakwada. Hangam, saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan pain. Mark, kasanon no agsikugak. Namin adon adaras ang nailawan ka. Pakaragsa ka kunay. Nagsikog kan, Rosie. Dita ka di pa'y agkasar, Mark? Saan pa'y nga ita? May nagsikog ka pa'y nga muna sa tanto agkasar. Di kagdanag. Takdarak tinaramit ko kan ka. Sabay ko mga rod, nagsikog kan. Tap nagkasartan. Mama, sina ako ni Mark. Wendy, iha, agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dang. Di ka pa'y lagdisdesisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagaw, hindi di balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta i-relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyarta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sabala lugar. Diyak kaya ti Romuar, Mama. Mala, sikati makam mo, iha. Gapo ka dita diyak may payan ni ti anak ti asawak. Isungay suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kami ngam di kas luklukwan nak. Ay, jakmat ni Ramna maamaramid ni Mark ti kas kan ka, iha.
Nagdakkel ti panagtalagkukan ko na. Ngam kas jay lagayam ti isubad na iti kinasaya at takan ko na. Manjakon, mama. Diyak kayatin ti agawin. Tadyak kayat na magkita ti awanan bayan na lalaki. Mama, ada ka dito ni Wendy? Nasaya at time may ka, Mark. Agsarita ta iti nalapat. Ha? Ala, sumrak ka. Agyaman mama. Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Ha? Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak ngay na nagsayaat kan ka. Ngam apay akas tatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko, mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaimbag ti may papan iti dayta. Numapakawan na ka, swertem. Ngam no saanan, awanan ti gasat mo, Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka. Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam dito'y Mark. Pumanaw ka. Tadyak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Wendy, pakawanan na ko, ma. Ayayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturod ka pa'y lamang ibagang ayayatan nak. Awanan kay tipain! Sige, nawaya ka lata mang kabil kanyak. Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa'y. Juan! Amok! Saan ka may payan iti anak? Isungay suksukat nak. Saan ka nga isuksukat? Sige lata ti. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katagsinatan, Mark! Pangasim, sikat yayayatek, Wendy. Anak lang ti kasapulak iti day di babae. Ket no maipayan ng iti anak, sinakadagos. Anya? Madya talaga tirik na ka. Maulawag. Nasakit ti rusok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, huh? Maditirik na sayda. Maulawag. Kakatayan na ka. Ala? Nasakit ti rusok ko. Ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagi na nakalaangan. Mabain na Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No kasta, masikog kan, Rosie? Juan Mark. Kinuyog nagtigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdoan abulan tin inawak. Iso siguro akas to'y tirik na. Agyaman nak, at danton anak ta, Rosie. Mark, kasano nga ruditan? Masikog akon. Saan ta ka di pa'y ngagkalaysa? Di ka madanagan. Ikasar ka matatalagakat. Ang saan pa nga ita? Nasaysayat siguro, no kalpasan ti panagpasngay mo, sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Tapay atong galibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan mat siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, sayda. Agtalakakan ko na. Di nakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Kano talaga apaglulukwan nak laan? Saan ko man ang nagpakita kanyak? Idinaamon na ama si Kugak. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apatyak aseryoso ni Mark kanyak, sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ti panagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga adimon kaya ti agawit iji lugaryo, ha? Diyak ka mo, sayda. Ngam kas lamabutang akon nga agsubli ijay.
Gapo itinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hay. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako mama, please. Pakawanan ako ma. Ayayatan ka, Mark. Iso sige. Mapakawan ka. Agyaman bakit? Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti dayja babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay, wag ka. No kasapulan nga ikak iti kwarta. Aramidak. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki ti impas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga ron. Kaingingas mo, Mark. Kaya, siyempre ha. Siyak nga ron ti ama. Iso asyak ti karupropan ha. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamatan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, apa yung nagsanaay ka, Mark? Kwa, pakawanan na ka. Ladingitak. Ngam di ka mabalingay ka, Liza. Gaputad da nasawak. Anya, apay ngay talang ipagam. Kasanuak nga rutitan. Apay ngay nalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang ti kasapulakan ka. Anya. Di kagdanag. Sadyak baybay ti anak ta. Nuuman nugot ta. Alag ti anak ta. Kat siyak ti bang padakkel kan na. Ipaay ko amin na masapul na. Pagadalag aging makalpas iti kolehiyo. Apa yan naramid mo tigas na kanya, Mark? Pakawanin na, Rosie. Palubos mo nga ala ako ni baby. Da kami iti asawak ti mga padakkel ka na. Kinapod mo na. Awan anak mi iti asawa. Kat amuman ko may papankan ka. Ken nawaya ka mang sarong kartoy ni anak na. Among ba't iji balay siya kani? Intodok idikan kan ti balay mi. Ken ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak ta. At 50,000 pesos amin dahita. Sige, tapadunutag pa yan impag, Mark. O sige. Basta alam mo dahita kwarta ha. Parakan ka dahita. Ala ka, Rosie. Sumanangit ti anak mo. Amunan samat nga itad mo ni ti amana. Awan na pintas ang masakbayan na. Nagtalinad itisidan ko sa ita. Ay na, makapasangit. Anya mga mina. Apay nga mina di ka nagananan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro di kadwa na dim saan. Ay. Anak ko, pakawanin na ko. Rosie. Adwak ti asawak. O anya. Naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby. Uwan, adamin di tabagdag iti gamit na. Adoy. Nayon di kwarta nga intad di asawakan ka. Agyaman. Mark, alamon di kagad. Taubag mo ni baby. Okay, honey. Dita kayon! Ay, Rosie, di ka agtaray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mo nga imadayo. Rosie! Mabit lang! Kasano day to yan, Mark? Intaray nanti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pain. Ay, excuse me Di mo kumamat pagsawa ng tikas ti gayem ko. Takurang pa'y day dya kwarta abaya ti panangalilaw ti asawang kunkwana.
Apay ti kunayo pakaragsakan na ti kasya nagbanagan na. Please, don't say bad words, ha? Tasyak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na, di yung mabalin apilitin. Wan anak ko. Saan ka nga itad ka na ko? Sorry anak ko. Patpatgan ka unay. Diyak ka ba ilan ti mangipadawat kan kay di amang. Oray agrigat tan ngagpatpada. Basta makadanna ka anak ko. Patpatgan ka unay. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itid mo ti anak mo kadakwada. Diyak ka ba ilan sa ita? Kasta ati rumbang. Sikati na ni baby. Iso sikati rumbang ayan na. One side. Kat ikarigatak asuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Well, di kagdanag, tadak agayem mo. Aging kat ka ba lang, tumulong nga kada kayo nga agina. Sino day tang mamahawagan ka, Mark? Ni Rosie. Anya? No kasta? At dapat lang kontak yun ititunggal maysa? Ita lang nga umawag. Diyak kami na i-delete yung number na. Ala, song batam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpakaasiak. Awan sa baling asitgak no di si kalaang. Kasapulak ti kwarta. Tapaggatang ko iti diaper kan gatas ti anak ta. No kumanga intend mo kada kami, di awan ko matipagparpare ko tam ita, Rosie. Agpakpakaasiak, Mark. Mangted ka kuma iti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas laang. Agsapsapulak pa ngamin iti trabaho. Awan ti maited ko. Sobran di inted ko 50,000. Plus 20,000 nga inted ti asawa. Kundi ka nagtungpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami. Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intedyo a kwarta. Husto day jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo, itad mo kada kami. Sige nga Ruden, bye. Inindap nan. Basol na matlang ha. Adtoy Rosie. Igatang mo iti kasapulan ti anak mo. Agyaman nagsayda. Nagsingpad ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Ay na, di kiti pagsayaatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang nga Ruden ti panagnaad mi dito boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masya nakarod kan ka, friend. Ta irresponsable mo ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga Rod. Ngambay amon day di tao. Sana bale, taagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo no agtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kano nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para inaw iti may sa restaurant, friend. Atoy Rosie. Ada krib ti ubing ditoy asana maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngamin pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti dayta. Maawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay ala, nagadumit ama ka, nagitin sangpet mo, friend. Unsay da, inted ti bus ko. Inted na dagiti daduma asobra iti restaurant na. Ay aguray ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abalo. Ay sus ka, ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamet. Gaputa inted na dagita ataraon, agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo, Wan, ngamjak kayat ngay kan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatang kunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo. Ay.
Agtal na ka man. Tila ibagbagamat sayda. Wendy, itay pa ilan na uli maka. Anyat pang panunutam, honey. Malaglagip ko ngamin dya anak mo kan ni Rosie, honey. Ha? Kaasi dya ubing. Inosente. Awan ang muna kadagiti mapaspasama kita. Iso nga, apay no ikam iti suporta. Kaasi mo. Sanan, agrom tayo dya babae. Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaur na tapay. Innala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lataday dya. Iso asuportaran ta. Saanan ko nakmet. No kayat na asuportarak ti ubing, ited na kanya. Tadata ti mang padakkel. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati paila anak ko ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti dadumapay a branches ti restaurant ko. Sir. Ken ungayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho, ah? Isunton ti agbalin na dishwasher, tas ikantulatan ti para serve iti makan. Apay ka di, sir. Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw amay sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Sir. Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barbas kan iming na. Nagatidog. Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla istrikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Umay ka man bit dito, ading. Ay, abanak. Ay, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyat nagan mo? Rosie, sir. Balasang ka kadipay? Single mom, sir. Agpadatang rod. Ora siya, single dadak mat. Adamay sa anak ko. Sige, manot anak mo? May salaang, sir. Agpadata. Sige, ituloy tanto ti agsarita inton Madam Rosie, ha? Asikas rumpay dagiti agsasangpet a customer. Sir. Nasingpet met gayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni strikto. Nasingpet gayam. Ala, Rosie! Intulod na ka manan di kotse ang sutor mo? Oy, nalaggasat kan? Bak nang jagar aram kan ka. Kunak no di lakit ang kursunada kan ka. Jagayam anak na. Sana all, may bak nang na nag-aaram. Oy, agsaw kamat Agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na, Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os? Talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Ayam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel, isong agbagay kayo. Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y apinanawan dagiti ex na. Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam, tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mangimaton ka dagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysam ti mga sikaso ka dagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya ta mabannog ka. Romel, katagyaman ako unay kan ka. Ngamin, nakasingsingpet ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kon kaspudno nga anak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Romel.
ipatpatag kayo adto nga iti anak mo. Agyaman na ka? Kat ita, sikog mo ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton, dagiti duwa nga anak ta, Rosie. Alay ko, kasangsangpot ko pa ilang. Ang mapingagtong pa ka, Dagos, Wendy. Aglablabas kan, Mark! Namin adon na pinakawan ka kadagiti pa ng liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae rom. Sinurot kayo iti na babae. Kat hotel manan ti simrakan nyo. Awanan kayo ti bain. Wendy, anak lang ti ka sa pulak iti dadya babae. Kasta ka na yun ti palusot mo. Tunggal matiliwan kayo iti babae. Kasta ti bagbagam. Ngam na ibaga ka mangampunta iti anak ta, di mo kayat? Iso, sige, itad kong ti waya-waya, Mark! Anya ti kahit mo asawan, Wendy? Agsina talangan! Nadudugo na yung tiriknak. Gapoy ti kanayon na panang paspasakit mo, Mark. Saan kumamat akas tat ibagbagam, Wendy? Sika lang ti ina. Oy, Bod! Sana po na itata kanayon na kapasakitan. Iso, Houston! Naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala dito palengke. Ayam tal-talo pala na kumboyak. Barok. Kargam ka di dagita? Kayat mo ti agpakumboy, balong? Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tama nga no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan da ito na uli. Angelo, anak! Umuna ako ni Jekotse. Tay kargat na gito yung Jekotse, ha? Urayam da mamin dito, Iwan? Wan, daddy. Sir, agkumkumboyak. Agpakumboy kayo? Sana, sir? Kabalan niya bagkatan ti kargami? Ken asidag lang dito ti ayan ti kotse. Angelo, urayam da mamin dito, Iwan? Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie? Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Wan. Nakiasawa ka gaya man. Wan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Angelo, anak. Mapan kan ije kotse. Alaam da ito. Wan, mami. Iso ka din ti anak na dayjay. Wan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasaga na amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan nak, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. It's sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Tapamilyado kakat nga ron. Awan problema iti dayta. Kansa na bale, tanaragsakak itan iti sidong tinadong unay nga asawa, kan amadag iti anak ko. Naimbag ka pa'y. Ngam siya, nagsina kamin ka ni Wendy. Isong agkatang-katang akitan. Tanay katak iti sigod at trabaho. Gapoy ti kanayon na panaglanglangan ko iti. Isong agkumkumbuyak diti palengke. Tapno adda pangalahak iti pagbiag ko. Ay katwan aganos ka, tatalaga akas na. Pagrigatan ti kwarta ako nada. O sige, panawan ka pa. Nakapapal ni Rosie. Napinta siguro ti biag da ita. Dakalan ti anak mi. Ang oray kaya't kong arakupan. Mabainak. Tado tinagkurangak iti anak ko. Sapay la kuma. Tama pakawan nak to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw panagam amumi. Anyan ti kasto nagbambanagam ti biag ko. Diyos ko,
Di na ko mabaybayan. Di mo itarayan ti responsibilidad mo. Tapno di da kan tumatliklikan, inton sika ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.